Ghana the small Ghana TV from some for jumping aka in Crata Mukin, Concrata, and one matching many will be any horse I pepper. Obaso ni de kwa no share video na de da my many Obaso kondo. Becky. Sai pepe. Hi, hello. Sai pepe. Obaso no share, Oba no share. Long time no see. I'm fini twabun kwa. That's na kwa. Pacha Obaso no share. No share sa. Yes. Serwaa Broni and Crawford na dien mame. Asemo Serwaa Broni asemi pa. Dia koso dia anu edin. Serwaa. Serwaa Broni ntro twani. O twantra but aso wagu man no ase o. Oh. Wagu man no ase pa. Di o yen ye senye. Wagu man no ase. Hello, Basto and why I watch a video. Serwaa Broni gu man no ase. Because I know why no say ono o King Kong into face the country freedom fighters for near the AU so at ase e na omo no e de ne ye enuama na de me ya na say wagu man no ase because take ne wiase a sabio mampanyi oteso de sa anu gu ase no enye Ghana nkoa na da bia na etwitwa ntro etu nipa so na mampanyi na ese na say a crime was committed no Bone kra na ado eye no. Say I didn't say. Crime Nana Addo eye the committee. It's all deba because say say eno de enye news. Was say you can say national security ama ya ba betena be bunu na de ende. Oh, I'm for evidence na ma me eno no why na ejina ho say wo du kwa kwhye Nana Addo. Say Nana Addo say mebo ye maje ofun Nana Addo otumi say na say Nana Addo otumi say why ya de afa no na nye hu a obetimi ame aba be jade na furu say o me mebo Nana Addo ni time say wo Serwaa Broni ye ba bebo wo say Serwaa Broni why confused obi a wo no lesbian partner etie da bia na manfo kan wasema na wahye da you card say ena me ye lesbian agent dey obi a lesbian da bia odi kote wo ma wo sat say wo ye lesbian ya che onye no da bia so di kote ewo ye kan kra wo be 5 what you say enti wangasa na woto na wo manfo pushi say na mampanyi no mame Serwaa Broni do agu man no ase oh ese ni dis one yi free no so enye ni dis one ese yi free no so na be keke kansem bebre Serwaa Broni nsem wo keke kan de che say on face the country for no nyina no wo mo ahwe ombedem because mampanyi wo ye wa ade bi wo say ye ba no politics a which mark cancel be about say omo da do personal you say almost be attack obi o man panyi krempo no attack no o man panyi with the personality e di na tem na man panyi no why say where dey so your man panyi adentina obi a wudi di na tem no opem wa free nipa no man panyi na wudi di na tem no o so opem wa e dey free man panyi no ama Serwaa Broni busuani ba aye no ho ko twa mansa kokosachi ano no to no so ogu mampanyi ni ase ne enya amanfo bi abegina honom no mo so ye de edi akire di atem because dabia meka se Nana Addo na amomotan no ayo tan hunu na mo tan papa no because yesi akosa akira akroma enye ne fe se si akra de dia ba betom ne se almost say on 14 year old girl akwa koni say na me bawo eye sebi ayam kwasi asem kasa mama kasa because the benti na de bia mo de mo mampanyi be si ho no ma twitwa ntro to so na sa time na yes girl no wedi 30 years say sa time na denti na kasa mama omo anye dey complain yes enyi na omo ba bonti aba be kase mampanyi na wakwa for 40 years as ye je no ye nkwokyere mo na ase nkwo na mma na asoma omuni bibia o face the country for ne bibia ba na ajegu se ukrumeden enti no what you say enti o ma se ukwoka soso ye benya manum bia se ya na ye ma we ho se enu am hu video bi me pese me body panic the wa o si di atem di wo watem like me se wow me
me meka na we do matem na me so mu say me di watem a it is a so me so mu say me fire wa wan betu afu baby out wo di Adwenepahene atem na Adwenepahene ekoso so a obi won che ya want ya obeka say wo no buy na wo de bia na wo de na ntokwa na de but oba be si atimi si be ma say oh you stupid or you pasia na be ma reply no de and no de enye news there be what say me say boba they were me see acho ma to no what does Serwaa Broni Asema aba obi a wo ho kwan say oh ye de wo ka bi na de sister na ye no and share that and audios. Mammy, me bow. Audios are peer. Audios are peer Montano. It says Serwaa Broni one way blackmailer can say pa. What I say? What I say? I say I can't say Unimo one now. Why we all about social media? Why also face the country freedom fighters? What come home? I do some about Empire so be matem. Unimo one now. Quite a couple something wa. Quite a couple something wa. Something 1 week or 2 man. Walk quite come to bed 2 weeks. Nka 2 weeks me di watemwa ma wanga satum de be funu so de ya wo boaboa no me sana metio obi so la o sa Adwenepahene de Adwenepahene de na se nipa ne kan wa sa na ye sa okaye na ye boto honom it is a sia no the next time say Adwenepahene ba out no oba ebedi di nipa na tema ye benya nkrofo bi on beka say na I know or in the you know to honom you also so oba be si atem na me ye ba de but sa oba no obu no ho a okay e ka onya sa obedi di nipa atem ese be ma say be ma ni you useless wow bra because of say Serwaa Broni Asema banti ye ka bi now, say na make sa lady no. Obi body ni to no. Who's the first country for me say? Who's the first country for us say? Omo nyina from A to Z. Freedom fighters face the country for nyina omo Jimmy. Then time make us an say, wo no obi kunto kwa no obi ka asem. Nipa na ka asem, nipa na kire na do social media. Wo so bra na ba kire wa adweme bo a. Wo da ba ya na ba tu nipa no ho. Ana we so ana we ya say ana we ya say ana we ya say na wo sa ba na wo betena ase be ma na betena sa beto sa ba no wa bra nipa ne kan se nipa na kan podi a wa bo din ana beto no dey fine ba nipa ne kan but wo dey wo ba enam se mo agenda mo de ba ye nyina no age aguntini mu ni message bia biem amba ba beta social media be kan na sa ba na o te se US asese no ne se ayre no ma no wo no meso jagu no so sa o pay attention wadi matembe wadi matema che mame wadi matema che na onimo wu a onimo wu ohwe na the jadam de go samson wa so me do nyame nka be times 10 e wo no so because face the country for no magimi e na mo soma mo ma so mo mra mo to didi na Nana Addo atem enwe emwa mo se Nana Addo abusuani Nana Addo mabusuamu aka mo kamo ni beje Nana Addo mabusuamu aka mo ni beje wo da oti US na Jimmy what does yes asem panipa mama yes asem panipa nipa na yede nipa na pa asem what I say asem panipa o na nipa na yede ene pa asem na nam se nipa pa asem ntino no mo do mo ho aba Adwenepahene wo na ma ye adwuma ne kama ayede ed amom because obi a kire na adwe yes wo so bra ba kire wa adwe na be kire wo de wo ba ya wo betu nipa no ena we say eti obi so le am say Adwenepahene no to no yeah say fix my and say fix body yeah fix my fix attitude that body now over kan wasam nipa ne body aye odey yeah fix my fix attitude that nipa ne body aye dey e dey be na body aye nipa ne body nkan o meboa but utimi nya akukudro e betena asem ye freedom fighter me face the country ni ba etimbedi di atem na me de be maka kire mo say moni mo wu amfa nkohwe na mo nko busa samson wa dem de yes samson wa no ene samson wa wo dina okropo no bo me dia otimi dia na ho ba po oba me Facebook na me wo so no me kai say samson wa die okay ye di na ye de ka say odi atem sa be say 3 months. Be 3, 4, 5 months okra. Serwaa Broni Asema ba na me no be ye video na ode me so be ebe kan e na ogin na ni so. Se asema ba na obi kire na adwen a. E wo hu kwan so obi a. Na sa friend no wo US na ono o start a ono so wadi matemache no. Da bia me ka se na ka me bomb pie se ka pimples ba ko be wanim. Na ma mia pimples no. Na de we na se no. Ai na no ma na okasa na ne ketere ma abutu no na kama pia gu nanum
Say the yawo panino. Naka man ne catcher man aside the asanda naka wabesi ni pakakra because no time pa. The whole time papa me mempe e ma fon mempe nkwase asem tire man kwanko wale oba fon oba no whole time. Ti me uti meto me yere ho because wo na wo to onom no. Wo esanfo a wo die edu man panya atem. Wo kura mpo utimi e de eko Serwaa Broni wo right so kan obi asem. Etwa ntoto man panyin so. Na moto one ye beka mosan ena adentra adwenpahene no na ena den na sem say ha sa lady no onye very careful ah won krofo no mtete Germany kroma say na omo to no na omo no jimie ena omo jimie omo ho no na mbeke kansam kire say wo na bra no nso wadi di matemache but my edin ai de afo asema yemfa obi aho a na mo di medin abeka ho wo your face the country wo so a freedom fighter. But me wunu nyansa what they wuye because I didn't time kasa won't mean tena brochire enkonje wo man yentre won't mean tena Germany ha enkonje Ghana won't mean tena America enkonje Ghana e wo social media dabi but you better tena social media aka nokre ed akire mo better tena social media ed aka nsem amanfo befamu aba esua ne wo papa ba mo message amode ba nyina atumdie aboa kwasea jimi wetu se kwakuo omo Ghana ma me freedom fighters of the country for no so omo kan okra omo Ghana no omo se Ghana asesa Ghana for ya kwadro to the stance ma me hwe me am de me ho example Ghana for ya kwadro to the stance what this campo akofie say wo ya japade ofie no won hwe afie for be frustrate you ama japade no be jaye wo ti abrochire na omo se eduma ni Ghana akofa mason ni omo ye odan ma carpenter ni me ye odan ma wo betua ni panika o begin of the pressure be si so scanning mu have ekoko di nipa no wa afraid of friend na wunya no we mu tram kwa bremu aban wa bra wo no sabi obi esi ni dan abatena bro tira bra esi ni dan o se da wo so benya ska di wo be so benya japade ni biaye no ukwo ni pana adwuma no wa no jiska no wata so ko nim se nipa no wa bro chire entu ubu na ide edna fa so na we mu timi so anya sa hu no satima mamu fo no nka no kore because Ghana no obi ye adwuma no kore ka enini mu mo se adwuma ni man no kwamba no faso mudidie adwuma ni man no kwamba no faso mudidie wo ba abrochira se na ota abrochira aban adwuma dodo yesai muntu timamamfo no for free the country no mo freedom fighters jimifo na moto mu so anyansa no amo ye ka asem na mo ye na ye ka no kra ka asem no na wo no mo ba me ka me se freedom fighters and face the country me ka mo nyina mo bom sa wo de oba oso ba ka se ye no mo so fight ma man ne what I say because me mo obidin but over now bomb do straight ever did my time there na say wo say bio me kra no wo payment okwa den ne na me so te wono no me nyamre me nyabre wa ye dwo so what I say yes so ta ponche na oje wo mo jimi a chene munyai ya na me what I say oh wow wo sa oba no what try me but me no ya na me buma ntia me boa no to me buma pa ntia na wo ba be didi matema na ma boa no ato na one day so jagu so am do nyame one ya social media no katre ma butu se e kana say obi na asempa boa o katre ma abutu se obi na asempa boa mo de bia na entro to amoma mpanyi America Canada na wotra America ho na wote no obi beto aba abonten obi beto aba abonten akọ o se den obi se den fun kwa na mo trotro o se den if you work in Ghana like you go to Germany, we need trust in what abofu no kwase ampanyi to say aboa wote Ghana no he na anya ska koto data no he na anya ska koto data no obi ye na mo pese musum ye ne woni bra ni pa ne bra ye kwase si de na abrochire Germany ni nte Ghana akwase broni a we ye kroba Germany ha say ebi nte Ghana abrofo mo US ebi nte Ghana nesi dey say abrochire heaven an ko oja abrochire abetena Ghana mo ya akwadwofo mo ni how to make business because akwadwere wo mu okoka wo mo say an na mo de mu jimi sam de mo ho aba okoka wo mo say an na obeya adwuma wunya pay abo wo no standard ene e dey tua oka say kwade mo say dey Serwaa Broni no I to say say man be a chance say man a chance say man be a person me nyaba da bi mo nyi som data fa hwe me da me block ba sa o man nhwe me why man nhwe me say wa jimi timedi na tema man ate because radio ye say wo kan on Ghana for no akwadworo bebre wo mu hwe Ghana ni esole a wo se won de jiso tukwan kwa ansa na wa ye yi ajiso tukwan ko na mu say o mu say
Woman am from freedom fighters face the country or 2 kwan. Ejapade be no so to akoye Ghana wo. Was abrochire heaven, abrochire there, ubetuma di, ubetuma say, but or 2 kwan ba abrochire no busa say 10 years, 15 years, 20 years. Single room po otuma bi. Mumusa sa face the country for no German freedom fighters. Mumusa mo mame. Because woman ba abrochire say adwenpone na kita omo. Any attempt the dear and I saw Mutimuma, a mumma, a man on my frustrated no maternum. Na omo timi en cast and papiano. Or no cruelty and I said you, bear man of crime put effort in your blood night. Tibobanamus and major made us what Nessa I am. Me crop from me a prostitute. I send them mammy. Oh no, mammy, oh no, mammy, oh no, mammy, and a yasa wouldn't bar. What I say, oh, I'm your our boy, yeah, what they will buy, yes, no, and no, and I cut him. 2 bad no be comment as ya, we will ourselves will be a prostitute. Oh, mammy, and no sisters, once you do, mamma, my ass as a man who. Oh, mammy, no, buy no. Oh, dear Dean, oh, member the door, oh, mammy, no, mau. Mujimmy and a guitamono. What sells a comukun? What quadrant a comukun? A quadra woman enter a com a coon. Most of them man penny, Betty, ya chow, most of them man penny, and him I form. Na da bia mudi man panyatem na na do say na Serwaa Broni yes money no akwa anything because sister no na onye na adwin say oba out I am one na ma pushing say na o e de be nkwa say na say mo freedom fighters face the country for no e de jimi no mani nye no homo pese mo yi president because obi kura ka say Nana Addo akwa oba nti na see ye almost say no omo yi ni free so all because of Serwaa akwa like does it make sense Jimmy Sam say who say nipa no Jimmy Sam say Nana Addo because Nana Addo akwa oba who say nipa na wo ti honom no ompena for mo ye say ma me say omo kura de omo sam kura wo da kura de ye jama me obi kofa so o man panya kofa na o man panya here sha mama nyame shira wasa na understand nyame shira bia ya fa ni say once am kofa yi buy say on 14-year-old office the country for no crash or 8 years say and no cry the news I was good what you say yes face the country for no bia nkasa krom ko twahye meeting kra na bi say news so what you say because on said the bia catch from say sha the bia so mbeti adwenpahene na ombesu nyansa because o my Ghana na da ho no enyanya kura na Ghana desena buruchire me ka kirewo Ghana desena buruchire ade Ghana fo nim eyanto ho o sen ahye monko eka na say ayi ilitrea na mko hwe o mo sen do manom joto mo sen aye momra me hwa abrofo sen momra abrocha me hwa abrofo sen ahyehye momra me hwe de abrofo sitie ade broni ko kan tane yoku broni sa na sen ahye broni ko kan tane yoku broni sa na ho otan what you say eno to mo man na akoso no ba Ghana ni donim ento ho pa tam na wo de to me ho no ka de ko pa adwuma ye yanka beboa wo tam na wo de me wo hwe me e say to me ho wo Jimmy e friend Jimmy e gina wo no asefo nyina so Jimmy e friend Jimmy e gina wo no asefo so da bia me ka no kora e da kire mo say me na me man stopper me ka me ho ana freedom fighters face the country for no omo nyina no madeda because wo ti wo no wo ti wo na wo so ye Ghana ni me table say no me ye investment or Ghana but o metima for straight one say be adwuma na wo ye no crown and me to from an operator awia me no de ka say just say the way a carpenter for no mason for frustrating nipa no course abaye ye no esu meti omoka omunya Ghana for meti omoka me yimboto muska eti omoka project ameye eso friend ba kwa wunya no wa jiska na dia wie eno ye mampanyi asem ye kasa timamamfo no omunya bapento mo se musu ban ya ye ka mo se boy because akwadro any adwenpone ahye mutimu ma say bem obi wa abrochire o say obi wa abrochire nipa na wa abrochire na wo no sabio wo person ne ye pe eyi no ma me move nkwa ni mu kakra mo nipa na ono wa abrochire na wo person ne ye pe ne no nipa na wa abrochire busa no say ono tu kwan ba abrochire no ajapade ben ene waye freedom fighters face the country for no moto mu yede no obiampo ni wa ya japade o Ghana nti akwakwa ese eyawo ene ni brand wo mu omunim development bia koso boga bia kodru Ghana otimi se Ghana youth ni akwadro mayimi boto muska akotua pavement what is a pavement say pavement no nipa ni ntwa na me fa nkotumi fie pavement na me metua kakas no edi boso me ni akire nie
Matuaka obi ko me penentem eno ya aban se nipa na pe adwuma ena me makọ sama so me ya de so me ma da adwuma adi nipa na giska na wio ba so be ya adwuma no poda ma na wani agene da bi we nyina ye ka motete wonom ena den ena Ghana ena nsem na sen na an ena wo boa ena wo ompe Ghana fo asem ena wo tan ho na tan obi hwan na tan obi ena wo tan obi ntan obi but no kra na ese de ka no kra de kire mo se ene ma yekoso Ghana na atindidi na mo so la mo didi mpanyimfo no enough is enough mo ntwa so because mo start here na nye mo start here no say nka bi be change freedom fighters say the country mo buy pa no impact be ni improvement be na mo message ni aye en change hwe man panyin wo se na nwuma ato se wo ye mo nya na ado wonya na dwuma wo ba abrochire se that abrochire se na wo yidede no dede na se abrochire heaven no masa ka time po no what me atobi ka time po what me atobi enyo bi mokwa nya mokwa abora mobo this obi kokoto ka nipa ni yusu abesam years ansa na wakopani pa na chew say botua ne bosome bia betua be €100 e da mani pa me boa freedom fighters say face the country for debe ade na mutu kwan ba abrochire amatimi aye Serwaa Broni ede nyamrasem Serwaa Broni nsem fo a wo ye twitwa ntoto mampanyin so no ye ka musibuoi Serwaa Broni to no ba abrochire 28 years no enye blackmail no blackmail amanfo Serwaa Broni na timi ema ne yoko ba Broni e kampo no se dem ema mema e beto se no so edi no ni nyina audio so ho ye be ba bonten Serwaa Broni blackmailer Serwaa Broni na timi ma ne yoko ba e be sra no na wo set cameras esisi fie na Nigeria for mema beto se nipa no so di no because nipa ne koka wa yo mbeku no tese nipa ne kana ntum omo wie na Serwaa Broni se ne sa video ko ma nipa ne boyfriend to wo Serwaa Broni de why do say what wo na da bia jime na wujim sam ye nurse awe blackmailer nurse wo adwuma na we kwampo eso mo yi wadi Serwaa Broni no oni mo mra sa ku ta Canada passport meboa nti why wo so wonya Ghana ni okay emra so no bedi wo Canada ho emra no bedi sam ye nurse ni all nurse ni a o blackmailer man for nurse wo kwampo no obi eba hospital wona se nipa nya you better twetwe no videos e da ko blackmailing meboa Serwaa Broni ohia discipline na saa nyoma yo nyina wo te abrochire no wo Serwaa Broni ejimi sa ejimi ewe na ye ka na wo oba na wo katrema ewa no mu se tonkom o sia dane no a be jira na be keke kansa obi ma odin na adwempan na one day odin na be pimanum na mdu din ba bontem do nyame wo hwa be ne ho social media me wo be ne ho na wo nkrofo no mo de muni me metewa mo ma me nwene me ho metewa na me yam ade ya mo ma me nwene me ho obi so la sa adwempan de wo kwa da bia wo peso kon obi asem ba mo na mo pese o se bia so ma me da bia me no me nyane mpato why na nka obi asem omo bloggers na omo follow omo nti se wo obi ba ha no be ka chiro se na de bia wo de obi asem na nipa na o follow no aya de bia o de ne maami asem na ne papa asem na betina ne platform so kase munsue nyansa very good shade me ma da bia na me kase un se ye followers na respect bebre so agimi followers no bebre agimi omo agimi omo ni mo ho omo ni nyansa no eni mo ho followers ni bebre agimi ebi so ni nyansa because abi me adwempan ni me nya time enkoto data enfa me di watem enko minim se me besua nyansa asem na me kan wo so ye NDC ni akọ follow NDC for na ko tie won sempa e wo NDC platforms me boa na so bi so ye MPP ni CPP ni da bi ma me bacho de me ba obi ye CPP ni na MPP na se ni papa be tie me a say so mo se me MPP ni sa na mo ka se me MPP ni sa wo so ye NDC ni because freedom fighters say the sana akoye because who can some tell Nana Addo na me fight man Nana Addo na ka say me MPP ni ana me MPP ni mo se me MPP ni nti ma jatu say me MPP ni enme ye kana kura kire mu a say ye mo na oman ne nkoso no oman na ekoso no hwan na ebo mo oman na koso wo ye timama mu ni ade aban no ebe hye ato no emra wo ha wu ni so akwase Broni krom no freedom fighters say face the country for mu so mo say hwan e na live konkon abrabo Germany ha freedom fighters say face the country for no why e dey live abrabo ya konkono e wo me kura the Germany na mete ya freedom fighters say face the country for wa mu so mo say why na live abrabo ya konkono a e so akwase Broni na hye na mra e da to wo ye nyine ba abrochire no akwase Broni na hye na mra why na ya konkono e wa ha da bia me yire nanam da bia me yire na koba ye tibom ya address bom ye bibia bom ta ban nim say me nipa me ye rere ankasa me kana kura kira ban ba wo mo so e abrabo be no mo bo ede be no mo ye sa nkofo we nkofo bi a da bi omba social media no be twantro e da to mampanyin no so because of say abro no be ye e na so mutimu ma
abro anybody ye omanfu omode nam entini ye ka na the tell them say I'll fight against them because freedom fighters face the country for no munim nyansa mo mpanyimfo mo fie what to kwan ba abrochire wo say abrochire ye oba na obusuafo abrochire na ye what to kwese obusuafo aba abrochire na wo say eye good na heaven say oba e wo na mfa no mo ewo ga no mo guso wo meboa wo ba abrochire say abrochire ye no obusuafo gu wo meboa una nampo wadi benente years ka beto ko for na na bedi holidays meboa what buy one put what man invite amana ba abrochire da one what man invite amana ba abrochire say abrochire heaven freedom fighters say mo mla merima no mo buy mo fa so buy no je na matima amama busuafo wo beto heaven mu aboko sa ban hwe nta ban hwe na wo hwe no je na so tima de amama busuafo na aban tia me dan mama na aban o say da bia na ye ka asam kire mu a o manya bibia free mama say ye na ye adwuma ye na ye adwuma ina de hwe omo meboa na adwuma na ye na ye de hwe omo no enso ye kra na wo say aban wa na wo say aban hwe no ye enjoy better life when I was aban na hwe na da bia do ni ato aban no so ye no ye na live better life because me no me kwankwa ye adwuma e ma me yere enya aban dan na me nkofo address ko to baabi na me first kan ngumbutum at the end of the day na be sa ko atiawo sa e na wi asete law of karma nti wo se bi so do otia ko si broni krom eye ko si broni na ye mra ye kan mo se Ghana mra ni ho eni ntina man na ye sa no but me busa mo freedom fighters face the country for ne ahia me ye pa Ghana okay mra ni ho ntina man na ye sa me boa but ha na se mra ye adwuma mra na ye adwuma no mudi so ana freedom fighters face the country for no mra na ye adwuma okroma no mra no mudi so Ghana mra ni ho mra wa ha mudi mra no so munni mra no so what you say oba Ghana for na nkasa na hyehyɛ mo mra e da to krom ha Ghana for na nkasa hyehyɛ mo mra da to krom ha mo ka ho bi freedom fighters face the country na yesi abrofo no krom adwene esesa o madwene na esesa because the Serwaa Broni ye no Serwaa Broni ti abrochire onima abrochire mra pa say ade na wo ye na nkasa no o metima siw no e wo court because say bi mampanyi woni na elder no na menyina ho na obi so nyina ho say bi o one bu odo amanipa na say ka nipa no so pe kwa ampene na wo say nipa na asoma amya ba say emebo tama osoma evidence na ewe fa court eno na say mampanyi ka we ka Serwaa Broni asema wo kan say no kra ka we tama ka na obusu akmo yi because mampanyi nipa atimi asoma say emebo emebo hanya ekaya court ekaya court ka ba jiska mu oduo but on say na wo kan nya enya no kre Serwaa Broni me metrase na me bo audio no maako a me kire wo say wo ye jimifo me Adwenepahene say metrase me bo audio so abedi me ho a me kire so wo ye jimifo omunya uyuso sister omunya uyuso na nipa starting pewasem because Serwaa Broni wanu masem kire wo say wo share Nana Addo 2014 me boa na so ba out no ka say Nana Addo anse ne pe very good the first time all of a sudden okay or ba second time or third time or ka say Nana Addo baby me ba sa picture na omo de buy no Nana Addo no da mpa wo enye Nana Addo dabi se ebusuafo mama kan kra wa hanu se picture no hwe ni ye pa because na ni mama on say the one no ono to say na nipa ne da ni nyina photo edit no mo ye photoshop bibia no ono ma show say na na me ma hu say na na enyo no ya mi shira me Nana Addo yere na timenchen no Rebecca Nana Addo yere na timenchen no say ai mama Becky onya nyukunu Nana Addo obitira wale huna ye moya freedom fighters almost oye ba wonyai wonya wale kwase afo ajimefo asia okra na Nana Addo yere onya no like say the kunu akwa bo ejaman onya no anase say me menti ase anana enu ti na mo ti na na ma hwa de Serwaa Broni sama okay kan Serwaa Broni ti munim nyansa o se ti we mo sama na o de be mo kai kan no o mo sama na de be mo kai kan no akwa ite say o mo hunu ba bi o mo fa nkonkonkusi eya me wanwan o mo hunu ba bi o mo ye de o mo fa nkusi because we u ti Serwaa Broni sam na ma me Serwaa Broni kire say na na man kwa ajiwe jiwe danke Serwaa Broni cheso share Nana Addo 2014 me boa Nana Addo nya me president eti Nana Addo nya me president no
I wish in 2014 esi dan Serwaa Broni afraid the okwose hopes nepe hopes na do na akwose nepe say o plan so be date no wo feelings e de ma no o pe hopes na sem hopes e be back Canada audio no meti or say I love you or start saying I say I love you or me sorry like obi woni ni na say wo Serwaa Broni o pese and so date hopes na do ye and na all say per chance akwa date na do then oba besia we asade we asenye ana Shade ma me Serwaa Broni nsam okeka ni nyina no ni nyina one day o abetena asa pa no to ase Serwaa Broni ba betena ase apa no to ase because Serwaa Broni nsebe ne partner no kra no enchise no mo sheshe ne partner no ni mu ayi o on sa afraid de e kodu se ne partner no suspect no man Serwaa Broni se ba bonten abekeka se ne marriage kra no it has risen na asefo na nsem bebre say just a planting what I say because that time na also wo ko Ghana e kodi 3 days metna ase mame me asemo eminya akire die Serwaa Broni asemo no minya akire die because who ye audio we am hopes now we are Ab0ka say me Nana Addo etwemp then wo ba no na wo part nesa wankasa no ona ya omo awo bese for na 3 hour madani lesbian I meant o masi what the kotia what na say what the kotia there what the kotia we afi na abegina Ab0ka say me lesbian o ma dwena mo de nam sana me ho no o ma dwene e no mo de nam because what na say na be ma awo wi say bi cause obi o ye real lesbian pa na wonu kra no wo chiri be ma wa respect no ho as a leader say bra say wo ko any Serwaa Broni akwa twempena say no krempa and so what say ne papa busa what was any power what one or your bema e ma do say na wo life we ko onya bi mama we nya bi enso da bia o hama no na okay fine and no for evidence nya dem but say wakwa fa oba dia no enya news o say mo yale say me kwa ade mama ade na e ma ni say e ahoya de me won say ahoya because Nana Addo akofo oba e ba ko e ahoya because see ana mo buafu na because money na mo pese ye ne ma adwe ye de ye but enya sanet enko ye pese so da so wo Dabi wakwa kofo oba nti dia nti no is pictures or the buy me no pictures or the buy no me ma hu say Nana Addo na da ho no mami me say NDC for that time papa no ensem ye de buy the symptom so air plan sa enu nti na say Nana Addo so na say omo ye bibi na omo so edi etia na say ye be ya na aban no Nana Addo owi a aka ne say 2 years owi a sa owi kura stand bibi be san tena so woko some person omo say e say no mami hade o omo nim say e kana say baumia who can kura mpa omo so ye MPP ni me mama jatum hwade because me from day one be bia your politics mama yenti me kan kura me da meka me nsanfo ye mahi meka because ade ne say mama from day one and omo de me call say me MPP ni ya soma me say me say na wo na wo ba no mama da bi o na me kra me hwe bebi eska na ngasa gu na makwa dem da bi mama me hwe bebi eska no gu na makwa dem na madwalim mo timi no na ye di wateme na sa abekiti oba besia na support say yen didi Serwaa Broni atem na Serwaa Broni de oye na eno tra me ka say MPP for no e say mo yire mu tadwam this time na mo power no this time na say mutimi ade eye neoma kama because the way our boys no ne or you na ekomode and I wey say nti ndis ni ko share we no man ekitu abi a ekomode wan hefa no nya ses ka no e ko to data be di atem ba social media be di atem mi busa omo ekom bia no omo eye ni bre ene ahoya ne be ye omo they say baby aye din omo ya jai kra me da santina obi sole abrochire o say abrochire ye akonto ye abrochire de ye Ghana dia wo so bra abrochire ye anya wo so bra what Ghana dey very simple wo say Ghana nye what ho ye dey obi a Ghana nye what Ghana ye dey ma me say Ghana nya omunyira mfiri wo omuntu free Ghana na abre wo mo ne Ghana nye no mo tell say me ka kire mo Ghana nya ya abre mo muntu free wo na mo ko ba bia ho ye why na munyai na Ghana nye so solid didida Ghana nye so solid
what mona mudi nnuane kwa kama e Ghana obi so le an e na wote abrochire na wo se niska kom abusuafo na so wote abrochire na wo se niska kom abusuafo no enya ne bone wona wo fuli obi enya ne bone kwa so etu pe no kra na masa chama free hanom ko obi amfra what obi amfra mo te te wonom ena da bia ni bra ena ahoya ena wura mo mani bra brochire ka no kra kyerem you no dia mo amuti social media no so dia mo ye nyina brochire fo ye na mani bre ahoya na me ka kyerem no na ma me o da bia mo nkyerem mo ni bre quick money ena ye mo de quick money ani bre kwa na ye mo wote wonom apobo ena Addo Serwaa say ya wo so bra brochire so what wo sa nipa na wo ka se Ghana mama Ghana o mo jimi wo so te Ghana o jimi o no say Ghana no no te Ghana wo ye den Ghana no no te na akwa te say ebi wa mo pese nipa of abro ne bayi awurawura mu o te ase Ghana no mo te no mo te wa na bra Ghana say na mecha ko Ghana mecha ko Ghana na masan machi aba obi so le a freedom fighters obi timi ebe ye audio sign o da tena brochire jimi na akoduru Ghana bo the boys in the bayo eno krampo na ke be me de no eno kro na kasa ni paro na busafo nya komedem akoso ma wieye komedem akoso ma wieye sa mo nkwase asem na mo se mo ye freedom fighters na mo nka no crunch na manfo mo so le a e na ntron kwa na mo twa kira manfo because of some fake life na mo live no e na mo de tete wono da bia mo mpa adwuma ye quick money e na ye mo de lazy people ya kana kwa kira mo mpa atie akwadworo fita e na ewura mo akwadworo e na ewura mo nti obi ka asem papa krompo na mo atene se mo kodi nipa na tem and this for the man o ya pa jeje nyango pon for the currency jeje Rollins krompo kan se and this for the man o ya legacy the jeje mpo kan se and this for the man o ya the physical to phone na and this for freedom fighters phone na and this for na mo asole e da bi o mba ba di atem oba ba sie tim be sena no e be di atem Serwaa Broni so mo de kwadwan ne hono ntina Serwaa Broni yesa and this ni betima sena no di watem from head to toe jeje Rollins angasa na ono and this ko ne kita no ono angasa kan se and this for the ono angasa otwa no suro mo adenta jeje ofiri and this ne mahama net so mo se ma fi mahama ye ka se ya transa politics na me do nya me bo dwane fi social media we understand politics ye ka se ya transa your politics ka mutimi munya asem bia kra nka munya asem nka focus on your aboa be ka chem say stop doing politics and focus on your nkrata asem kwasea me nkrata asem kra pa o share video no me nkrata asem a me hu ho say dem peni ente ye be mamo abeja ka say focus on your nkrata asem aboa bi ba te say ujimi fo de amomla me jimi samu da musu no ya yesu atem de na firim ho yesu ya afro samu su munyai ye kodi me kodi di wa pa atem me kodi di me mahama me ntimi di mahama atem because be mahama bo ne bread ru me nuru ho me kodi di akufo ado ma atem me kodi di panyimu bi a ono no se bi wona brabo mu che me atem because me nya nuru ho no de se preko ne ka se maame ade na wa no so sei preko wo se maame ade na wa no so sei wose me ba benyina beto what I say ubenyina ba beto ntinese panyina wadi onim kan no atem de ne ya ka kire mo say munyai obviously there bro I like you but you don't know what's it I don't know you like politics wa shefeti asema yeke we blogger na wo follow no mame we jam mame like no there be jam mame why jam mame what one say I can say me ya de there me open masem but we nim say me politics na how say wo to aba me boa wo te Ghana na wo to aba nti aba na wo to no eno nye politics ni bia wo to say Ghana ya de no enye politics so say Ghana ya de me boa enye politics wo say fix my enye politics mo de da bia no ye tena say ye ka asempa de a kire mo mpati ntira mo guso a bebre ebre no okura na me ka kire no se me na me de ma brabo e na ma bi mi page de me dem page be ye no emfa ho se wo so masem na me ka politics na obekwa masa wa che kra broko ho na ko we kwa politics mam then na me kire say no say politics no omoka da bi o me tio me to no me na ma bi mi page e na me nim dem de ye nti se me ka asem na say wo se me ye politics e na me gu so ye politics no na wa hunu say wa jimi
Megusu no my politics no because ye pe o man ye but me mamu for no so bebrenya ti mamu for bebrenya nipa no be ye wadwuma nipa na dwuma na wo no akoto eska organ man se wonye no what I say nipa no wakoto eska man nipa no se wonye wadwuma ma no na nipa ne momu no ebu fa so eno ya aban Nana Addo obi ti Ghana say we say free education no krampo no adentina ukwa abusu ma ato abrochira mu so mo say abrochira ha no ubako school a kindergarten ubako no abosume so a enye ska wo no didi bi na ukoye kotu akra nka obi bako university okromu a on neto books da ma no omo bobosia e de ko university etua school fees but bi mo nka no kra nkyere wo nte say abrochira dey heaven amuna abrochira heaven mo no omo ya akwadwofo omo nko sese omo abusuafo omo na abrochira heaven mo no omo ya akwadwofo me na me say abrochira nya me ne mpesa me de mapa ba abrochira mapa kra no makaka ono akrompo no wo mpa abrochira nkwa bad dada kada bia mpesa 6 months be mapa ba chile no okokeke no be enjoy life no ko ba be enjoy but mumu say sangofo no hwade so metimi do mama invite commuter ma bia Serwaa Broni Wahala Serwaa Broni Wahala Serwaa Broni ne tatete si ano almost say ke I to say mampanyi no emma na Serwaa Broni eska na me bo enye se mo 11 sika na on be boa no na mama Serwaa Broni 11 no kwa na 11 no kwa mpo aye ken 11 sika dodo say na nka wa ban na ekodi ye fa Ghana sika ma oba ye fa mane keke no nko musu sori mu su se ekuro no nye enye sika no so aban no so dey kura e man na mo kase hey to be frank ye fa bi anto nche na ado aye adwuma ye fa bi anto nche na ado aye adwuma papa ene ko hekuma se to Accra road first president na sisi rough no na nsa muti atiti bi rough sa roast dey oye pa na ado aye adwuma papa nti munyi na ye opo mo kwadwa no yi na America tu na ado abo adwuma da bia meka me Ghana man panyfo mo abesisi so me e kana say president Kofo en Nana Addo o maka nyam diska no young girls no mtoto dan e de mo young girls no mtoto dan e de mo Serwaa Broni na pay is mama Ghana for no ye transe ka say be politics say me asemba me kan eso hu say yes asem na brand ne kan waka asemba papa so what I say, hey Ghana, me mete Ghana na ehia me. Nti wo ba so na be wo be kase na go to Ghana. Me mete akotena Ghana ehia me da because me a very hardworking guy. Me mete Ghana na as young boy na mete Ghana kra me ba kra na ske guma account na nyiska kuma. Na me akasa me o maduma. Na Serwaa Broni o na fa goto Islam. Na me akasa me de. Islam bodan Serwaa Broni so opebi. Ene wonder waboka. Wa betena brochire 28 years. After the blackmail president so ko preska. One man me jena so wodi hwan. Twa. Oh jajai e de be. Now, ti asama Serwaa Broni ka o se me na Nana Addo da wa me hunu se ba. Wase ne Nana Addo da wa me hunu se ba. Obi a hu yon ko se ba de o bedo na o ba twa aka. O lesbian partner ne on ne tem. So hunu se ba. O ne hwe. Na ya na o mo kra me dwuma me ntiase o. Say wo no say bi o Ghana ni ba pa o se me lesbian ma wo wi no passport mu ya no mu change o mu din na abusa mo ntro ma me mu so ma ya say no mo ye no on passport mu ya no mu tro mu change o mu din say we mrs we dey mo jimi o not that be mama o so your choice but ye no adebu baby an koda na waka what I say oba wa wo be that be dey enta me kasa no say ene sa de no mu nyai Christosum na katakata omonim no what akwase Broni so a gay or a lesbian or no say Christosum no or fan katakata ni Serwaa Broni Ab0ka no pay Islam the truth in you no pay Islam gon say no so on SS on ni date here senka onyesi kapa kamenya sure say say no ntira make us face the country freedom fighters from Mojimi onyesi ka so confuse yes wanya ade no sa wanya ska wanya hwe free etina omuso de push no na me Nana Addo kra na kam dua na be wo na ya se so omu de dua de di no papa say o NDC ni me papa o me and hwe politics untimi stand no eye ba akopɛ de sister ne ye ne enye de enyi asem say na da bia mo mampanyi Serwaa Broni me so ab0ka mo mampanyi te wona da bia mo say mo start ye no o mo start na Nana Addo one fix mine no
mo Nana Addo mfese man Nana Addo so aya ade kama Nana Addo aya ade Nana Addo abo adwuma rough so man kan Nana Addo nso mbeka na asere ah man kan na nso a mbeka na Nana Addo asere mo me njiji scan fan command na mutufu se mutufu a muntu timamamfo no fo youth na omote Ghana na mo mpa adwuma no wo so le a no wa dress kama omuni ska esida no mutum dress Ghana they can dressing Ghana boys some go Ghana ko dress some dress hey o so mo ska ni Ghana o man ni ma Fridays o man ni ma mo ko Easter by se mo hu ko chilling Easter by mo hu ko the way na ko eno me ko so Easter by mo the way na no ko chilling e ko so ska unim ska o mo se no e wo mo so ska ni man ska o Ghana papa Ab0ka say sana say your friend Ab0ka na o pesca Serwaa Broni Ab0ka dan East I'm farmer no I'm farmer no young girls no mo do mo pebi no se na ni bre nti no wo sa brochira no ma me sa wo tena brochira best also 2 years ni no also 2 years no person be ba o tena ase 2 years no person be ba abonti ama o makasa nu ntina e o de ba ya ntina e bia ama Nana Addo Nana Addo ne de Nana sanka sanka mo sa botu bi mo akra de mo say on 14-year-old girl akwa Jimmy sem se da bia ntro sa da bia sa o Ghana the way be my dear propaganda nko a na da bia na Ghana na mo say de no Ghana na mo say de no ma matesona Ghana heavy ana it is pictures na ba abonti mo page say Nana Addo ma me twombo hwana na Addo e photoshop e bi no papa Nana ebusia e di mbosia wa e baso no share video no sa pepe Nana o say speed plat and now we are so we find ko playing ground ni nkudi agro speed plat sa na e kan o German Nana be bon bye bye Nana papa ne papa ya ba ma yan jijiska anya de e fa kuma Serwaa Broni na on calm down but or prescription Nana Addo ho dia onya one person free the whole no credit here back and dey why you crap onko Canada ban ho onko Canada ban ho na onko black me Canada ban maybe Mr. Hobbs na do no ne ye de edeti na papa ni hu so Hobbs what din falaa na Serwaa Broni kura sai kronfo wo san use Hobbs na do ye credit card esan ewia ne ma social media me se betena se be gine nsem Serwaa Broni e use Hobbs na do ye credit card esan ye dey esan de tonioma man me se betena se be jo mo nsem metena se a e be jo mo nsem because wo no Hobbs e de credit card man na wo di buku na yi e de man no what you say Hobbs no de credit card man Serwaa Broni when also ni onim Hobbs na do ye onim ni ye but Serwaa Broni yes unim Hobbs na do o see oh there be Hobbs na do she that you be eso na me de hun but audio say pia bontin no who Serwaa Broni na we yes audio ni ma Hobbs na do e bisa ne o friend sweetheart and I love and say oh na obi a unim ne de e si na mutimi di nkomo kwa sweetheart na se for oh friend Mr. Hobson said me so that me be so that na se mama cause Serwaa Broni blackmailer kese pa nipa na oni ni date so what you say woni se oni Hobson wa we ofala me ka kire wo what do falaa fan ko chena Nana Addo why because you Hobson no wede ne woni se Hobson do ya no wede nti we kan wa be ka bi enti am share divert da ko Nana Addo so afi ko mu we am se ba umia almost there Nana Addo ko pedi Nana Addo ntimi ani twani ye ti se de ba umia ba umia de ba na obi an fi omo no na o masa ko ten se Nana Addo ni 14 years ni bia wo na 14 years ni o se Nana Addo repu na 14 years ni o se Nana Addo na wato Nana Addo to dan wa ha ma no na saka wa ya japade kra manipa no nipa na trust be 15 years afi no be kan asem afi na the country for mo se Nana Addo ni 14 years ni we mu jimi se tro emwa wo da be sa ba mo so bi ebuso abaso me kan for tap send e da ma buy organic skincare products and a hair TLC sa pepe tap boom Adwenepahene your first time boom Adwenepahene promo TV Adwenepahene
TV. Ubenya 5 euro. Black. UK £5. Adwenepahene. US $10. Sir, Adwenepahene. Bogum. Adwenepahene TV. Adwenepahene TV. Jimmy sir. Adwenepahene TV. Becky TV. Becky TV. Obaso no subscribe what? No share video so be adan. Serwaa Broni Wahala. Wahala. Inti na busia for me enjijiska. Enfa konkoma no. Oso ni turns onye part 2 no se part 2 no oba odi niema beba. Tiaso ye twen. Me sure say on say the wa hit na se akono so me sure kura say part 2 kura obesa the aba. O say ye twen no. Mama. Ye guru for no ye twen no. On fa ne part 2 mla. Opekura mama opekura on fa part 20 mla. No, you're no cry back. Opekura fa part 20 mla. Also your back. And our bar wo mad dear. Such stress when na. On say audio be never. So why sure so ko adwuma mu kra no. No to be cry near adwuma. Sister I stress na wo pa ma. What you say? And na minim say NDC for no. On be ma oska dia but so ma ohwe pa dia na wasa ab0ka biem. I too. I can't pray no. NDC for no. Mama oska pa ankoto ada no so dia. Well, what's ab0ka boosty you can tell any page. Nipa over 17K na na. Some people concert. Enti no say onu so ama oska dia na sister na ne wasa ab0ka falaa da bia na ab0ka ko. Nanya basa wadru bebu bomu sa tebu so ya dimwe se aba so a no she bi na ile da my wasa ati enka bi sa wo basa na she bye bye peace out